Kuri uyu wa kane tariki 10 Kamena 2021 polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abantu batatu bafatiwe mu bikorwa by'ubucuruzi bw'amagendu, ubucuruzi bw'amavuta atemewe benshi bazi nka mukorogo ndetse n'amashashi. Ni igikorwa cyabereye ku cyicaro cya polisi mu mujyi wa Kigali i Remera. Abafashwe bafatiwe mu bice bya Kiruhura ndetse na Kinyinya mu mujyi wa Kigali. Twagiramungu Samuel n'umwe mu bafashwe. Uyu yafatiwe Kiruhura aho yakoraga ubucuruzi bwa butiki acuruza amavuta atemewe. Yafashwe ku munsi w'ejo ndetse avuga ko rwose atamenye igihe polisi yamugereyeho kuko ngo yagiye kubona akabona bamuhingutseho bakamufatana aya mavuta atemewe. Yavuze ko yabitangiye muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ngo kubera ko yashakaga imibereho gusa, ariko akagira inama bagenzi be bandi baba bakibikora kuko ngo ari icyaha ndetse kandi ari n'igihombo. Inama nabagira no kubireka. Hari abantu bavuga ko baba bishe polisi bakavuga yuko itabageraho. Nawe wafashwe urababwira iki? Njye nari nicaye mu iduka bansangamo kuvuga rero ngo ntago babageraho. Ntago namenye uburyo byagenze, njye nagiye kumbona bangezeho. Barambwira ati bitemewe bitwereke. Bahita babibona. Bagufashe ryari? Hari nka saa 3 za mu gitondo. Nejo hashize. Ahishakiye Clementine nawe yafatanywe amashashi 67 atemewe yacururizaga mu rugo, aho avuga ko ngo hari umuntu wayamuzaniye utuye muri Rurindo ariho yakuye. Avuga ko isomo akuyemo ari uko gucuruza ibitemewe ari bibi ndetse akagira inama bagenzi be bakibikora kubireka. Igitumye mpagaze ahangaha baraye bamfatanya amashashi. Bakufatiye he? Bafatanya amashashi angana iki? Bamfatiye muri Kinyinya. Nari mfite amashashi 67. Bamfatiye Kinyinya nari mfite amashashi 67. Bakuye he? Yabonye mu bihe muri Rurindo. Isomo nkuyemo nuko gucuruza ibitemewe ari bibi. Kuba nagira inama ababicuruza kubireka. Ari bamaze igihe kingana iki? Ni ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe. Wapfuye wari ufite iduka cyangwa bitaga mu rugo dusange nta kibazo? Nari mbifite mu rugo. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nabwo polisi y'u Rwanda yari yeretse itangazamakuru abakora ubu bucuruzi butemewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aganira n'itangazamakuru yavuze ko bitangaje kubona abafashwe nta minsi myinshi ishize hari abafatiwe ubucuruzi n'ubundi butemewe, ariko kandi nanone avuga ko polisi y'u Rwanda ngo itazarambirwa guhashya bene aba bantu ndetse kandi ngo kuba hari abakibikora kandi hashize igihe kitari gito ubu bucuruzi bw'amashashi ndetse n'amavuta atemewe buciwe mu gihugu ngo hari icyo byerekana. Twabonye amakuru turabafata nkuko mubizi no kuwa gatanu w'igishize mwari hano tubereka bano bantu cyangwa n'abagenzi banyu bari bahari. Ahubwo twakwibaza impamvu abantu bari hano bashobora kuba barabonye ibyabaye kuwa gatanu bagenzi babo barafashwe bagafatana mukorogo bagafatana amashashi, hanyuma ejo tugafata abandi bari bakwiye kuba barabiretse cyangwa bakavuga bati ibintu reka tubihe inzego zibishinzwe kubera ko bitemewe. Ubu rero birumvikana ko abatumvishije nyine nta kundi bizagenda tuzabafata. N'ababibonye uyu munsi batari ubicikeho cyangwa bagifite gahunda yo kubikomeza gushakisha amashashi. Muzi ko amashashi yaciwe mu gihugu, gucuruza amavuta yangiza uruhu bazi ku izina rya mukorogo, byumvikane ko bitemewe. Abazakomeza bafatwe. Ntabwo tuzarambirwa twebwe, ubwo namwe ntuzarambirwe kuza kureba bano bantu kugira ngo mubyereke abanyarwanda. Kandi arimo baravuga ngo no kwera ubuzima ngo ariko barasaba imbabazi. Ubuzima bwo gukora ibyaha nta mategeko aho uburenganzira kubera ko yo kubabwira ngo ntibakore ibyaha mu gihe bumva yuko ubuzima butameze neza. Iyo ubuzima butameze neza bw'umuntu arwaye arivuza ataba ashoboye, inzego zirahari z'ubuyobozi zirahari zikamufasha. Yaba akennye nabyo hari ibyiciro by'abakene birazwi n'uburyo bafashwa birazwi.
izo gahunda zirazwi n'iz'igihugu, nta mpamvu rero yo kwishora mu byaha ngo nuko ufite ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Afande, hashize igihe n'ubundi igihugu gifashe ingamba zo guca yaba aya mavuta benshi bazi nka mukorogo, yaba n'amashashi, ariko hari abakibikora nyuma y'iki gihe. Ibi ni iki bigaragaza? Bigaragaza ko nubwo amategeko aba ahari, nubwo hari abantu bafatwa bakora ibyaha bitandukanye abandi bakaboneraho, ariko ko hari abantu batumva. Abo rero batumva bazakomeza babifatirwemo babihanirwa. kandi hari ingingo ishobora kuba yahana abacuruza ano mavuta cyangwa n'amashashi ku buryo wenda bashyira inzego zibishinzwe. Yego, inzego zibishinzwe zireba ingingo zibishinzwe, zireba n'ibihano bateganyirizwa. Hari urwego rw'ubugenzacyaha ruzakora amadosiye yabo kuko ibimenyetso biragaragara, ibyo bakekwaho biragaragara. Hari n'inzego z'ubucamanza zizareba ibihano bibakwiriye gukurikije amategeko n'ibyaha bakoze. Ibyo rero bizakorwa n'inzego zibishinzwe, ariko polisi twe icyo dushinzwe nuko amategeko yubahirizwa. Ari nayo mpamvu abayarenzeho bafatwa bashyize inzego zibikwiye. Murakoze. Amavuta iremewe ariko bayicuruje magendu. Iyo muza kuba mubaza nyirayo yakabwiye ko nta nyemezabuguzi afite. Magendu rero ntiyemewe, muzi ko buri gihe nabwo dufata ibicuruzwa bitandukanye byinjira mu gihugu byanyuze mu nzira zitemewe mu buryo bwa magendu, ku buryo bishobora kuba bibangamira ubucuruzi ndetse no kunyereza nyine imisoro. Ibyo rero nabyo ni muri urwo rwego iyi mavuta nayo yagaragajwe. Itegeko nimero 17/2019 ryo ku ya 10 Kanama 2019 ryerekeye kubuza ikorwa, itumizwa mu mahanga, ikoreshwa n'icuruzwa ry'amasashe, ibikoresho bikozwe muri plastiki bikoreshwa inshuro imwe. Ingingo ya 10 ivuga ko umuntu utumiza mu mahanga amasashi n'ibikoresho bikozwe muri plastiki bikoreshwa inshuro imwe ahanishwa kwamburwa ayo masashi n'ibyo bikoresho no kwishyura ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'inshuro 10 z'agaciro k'ayo masashi n'ibyo bikoresho bikozwe muri plastiki bikoreshwa inshuro imwe. Ingingo ya 11 yo ivuga ko umuntu uranguza amasashi n'ibikoresho bikozwe muri plastiki bikoreshwa inshuro imwe ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'amafaranga y'u Rwanda 700,000 kandi ayo masashi n'ibyo bikoresho akabyamburwa. Ingingo ya 12 yo ivuga ko umuntu ucuruza mu buryo butaranguza amasashi n'ibikoresho bikozwe muri plastiki bikoreshwa inshuro imwe ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'amafaranga y'u Rwanda 300,000 kandi ayo masashi n'ibyo bikoresho akabyamburwa. Itegeko nimero 68/2018 ryo ku ya 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 266 ivuga ko umuntu wese ukora, ugurisha, utanga ibintu bibujijwe birimo umuti, ibintu bihumanya, ibintu binoza cyangwa bisukura umubiri, ibindi bikomoka ku bimera, abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko nanone atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.